Ansome n'uwo mwaka ni page ya 17 kwanza n'urupapuro rwa 17 ari abantu bagiye babaza ibyo batazi reka uyu munsi tubasobanurire. Nahanditswe ngo Kanyehere hasi nije yaona yabuhuraga na Waraka bin Naufal wamubwiye ngo basi jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huu. Uyu Waraka bin Naufal ubwo Muhammad ngo yari yahuye n'ikintu kikamukanda agata acukumira bakamujyana koko cyeriyo bagize ibibazo wabazaga abazubwe gicye bakoreshaga abantu b'ubiryango b'abapagani. Hadija ajya kubaza ibyabaye kuri Muhammad uwitwa Waraka bin Naufal yari wo mu muryango wabo bamugezeho aramubwira byinshi ariko ijambo shaka ngiri naya basi jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huu ihanurire cyangwa se vugishwa uvuge ko ari weho muhanuzi cyangwa se muvugishwa w'ubu bwoko. Nshaka rero ngo mbabwire ibyo byabaye mu buhe mwaka. Kamanuke hepfo wakarejea kwao na hofu yote imemtoka. Ubwo Hadija na Muhammad basubira mu rugo bwabwo babwashize baada ya kuazimia kuwa hata kwenda tena kule pangoni pale akaondoka akaenda pangoni mwake ili aonane naye tena, ingawa alikaa huko muda mrefu. Siku ile ya kupata utume inawafikii mwezi wa Disemba 610. Uwo munsi wo kubona ubutumwa ngo abintumwa abigwe na Waraka hari mu kwezi kwa Desembre muri 610 muri iki kibariro cyacu nyuma ya Yesu Kristo. Noneho bari kuvuga ngo Adamu niwe wabaye mu Islamu wa mbere. Ubwo biravuze noneho ko Adamu yavutse nyuma ya Muhammad. Ubwo baraza kubisobanura. Umuislamu wa mbere ni Muhammad warihimbye abishutswe n'uwari mwoheje ntabwo yigeze mu Islamu. Muri kunyumva bene data n'uwamwoheje ngo uvuga ko bari intumwa ntabwo yigeze aho mu Islamu. Ubwo yenda ni kuri page hepfo niho bavuze ngo huyu bwana Waraka byose ariko ni ibinyoma nyine baba batumbagura. Ngo huyu bwana Waraka hakuwa kiabudu dini ya masanamu bali alikuwa amefuata dini ya Kimasihi. Ngo uyu Waraka umwoheje ngo ntiyaragisengera mu idini y'ibijongwamana ngo yayigezemo. Umuntu ajya avuga ibyo atazi ngo ahubwo yari yarakurikiye idini y'ubukirisitu Mesiya ni Kristo. Ngo yari yarakurikiye idini y'iki. Ubwo niba ari na Waraka wamushutse ntiyigeze mu Islamu yari umukirisitu yari yarakurikiye idini ya Kimasihi. Hari ibintu bitagira umutwe n'ikibuno bimukayoboka kubisobanura. Noneho rero baravuze ngo ubwo Adamu ngo yabaye ikorowani kwanza no mukigisha turi buganire akoko mube mukumvise ubu mutanda mbe bwa korowani budasobanutse ubundi nta gitabo cyagira umugisha baheri yibaganiye iki nano mujye mu byumva intama nizo zizagi buryo hereze y'ibumoso. Hari ibintu biba bidasobanutse nawe wabyumva nubwo waba utagira umwuka wera ukabyumva ko ari ibinyoma. Yenda aha ndarangije icyo giye gusobanura ngaho Erasto. Sawa rero arakoze mwene data kunyisha nziza aduhaye kuri iki kibazo. Jewe inyunganizi nashaka gutanga kuri ico ipaje ya maisha ya Muhammad igice cya 18. Ahubwo aba bantu imbere yo gusoma ipaje reka banze nsome isurati yaduhaye yayisobanuye nabi nta Giswahili bazi. Reka tuyisobanure mu Kirundi muyumve. Yavuze ngo ndavuga uko yavuze naho yakosheje ndahavuge. Yasomye isura ya 30 umurongo wa 30. Yasomye gutya basi uelekeze uso wako katika dini hiyo sawa sawa. Ngo nawe werekeze amaso yawe muri hiyo dini neza neza. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilo waumbia watu. We yasobanuye ngo niyo ndemano Imana yaremanya abantu. Aliyo waumbia watu we yavuze ngo yaremanya abantu. Iyo bavuze ngo ndiyo dini ambayo Mwenyezi Mungu aliwaumbia watu mu Kirundi gikosoye niyo dini Imana yaremeye abantu. Si Imana yaremanya abantu ahubwo ngo ni Imana yaremeye abantu. Akoko bakumbe ko igico Giswahili cyabagoye ariko nta kundi. Noneho iyo dini y'Ikisilamu bavuze ngo ni Imana ngo yaremeye abantu ngo kuva kera
icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Maisha ya Muhammad page ya 10 aje nabonye bazanisha kamburira y'ibitabo nagira ngo barabisoma. Reka mwumve handitse ngo page ya 18 akarejea kwa mkewe agaruka ku mugore wiwe yitwa Hadija akamusirimiria habari amuganirira iyo nkuru pale bibi huyu akamwamini. Uhereye uwo mwanya uwo mubiri uwo mugore aramwizera. Yari wa mugabo warakabiri nawe palibaje kudusomera. Akawa ndiye mtu wa awali kabisa kushehedukia shahada ya Uislamu. Uwo niwe wa mbere yatanguye gukangukira ibintu by'ubwisilamu. Basi muislamu wa mwanzo kabisa ni mwanamke. Nuko rero muislamu wa mbere kabisa numugore kandi yitwa Hadija. Ibyo avuga Muhammad niwe yatanguje ubwisilamu. Umwisilamu wa mbere nkuko iki gitabo cyabo kibivuze, bemureka kubesha abantu b'Imana, bemubwiza abantu kuri. Uwatanguje ubwisilamu n'uyu mugore hakuwa ndiye sindi ibindi byanditse hepfo ariko icyo narondera nicyo cyo haruguru. None rero uwo niwe wa mbere yatanguje idini y'Abisilamu hari mu mwaka wa 610. Ibyo byo kuvuga ngo ni kuva kuri Adamu mureke kubesha. Nongeraho noneho muri Petero ya mbere igice cya mbere muzahere ku murongo wa 9 kugeza 10 handitse ko n'abahanuzi bera ba kera bose bari bafite umwuka wa Kristo. Mu Baheburayo igice cya 11 ndahera ku murongo wa 23 nshika 26 ahavuga Mose wabayeho kera kamere 24. Kwizera ariko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwita umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi butuga b'Egiputa babitse bose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Na Mose yanze gutukwa bamuhora Kristo, nawe yari umukristo. Abantu zirera bakera bose bari bayoboye umwuka wa Kristo. Mose yanga gutukwa bamuhora Kristo. Reka mbwira abantu bagera nasoma ibi bitabo baruza mu giswahili cyita ngo nitishia toto. Waje mu gukangisha abantu bari bahamuke ibi twaje kubisoma tubizi tuzike turi kuvuga iyi dini ntabwo ari y'ukuri. Noneho tugiye guhagurutsa umwisilamu mu minota 8 kugira ngo nawe avuge ku nyishu bagize, ariko tugasaba abantu bakomeza kugira aba protocole bakomeze kuraba aba bantu babicarike neza batuze kwirwa mu kajagari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu akbar. Hari ikintu kidatahurika iyo uriko yegeshwa murore mutazi rutahura reka bamujenjibore kandi mu mari Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijambere cyo kintangaje ni kimwe nuko numvise ngo ni Kiswahili ntacyo tuzi. Mwene data ugomba uje kwishuri y'Igiswahili. Nabagije ikibazo nti umukristo wa mbere ninde? Uyu wagaze ngaho witanga umusomyi wavuze ngo ibitabo biri ngaho ngo nize guhenda abantu. Kugira ngo reke yuko je n'umusomyi wewe ufise karine. Uratera isoni kubona uzangaho bagana n'agakayi agakaratasi karine. Ntushobora kungana n'umuntu azi ibitabo ngibi. Nawe abayobora gatandukanye. Abayobora gatandukanye. Ati tumufise ko byinshi byo kuvuga. Tuvuze byinshi byo kuvuga. Kandi iboyisobanura. Kuko mwabaye ibitumba. Isambe cyo mwabaye ibitumba. Endere. Naho mwari mugeze kuba bigisha. Kuko mumaze igihe turi. Nawe wahagaze ga umeze nk'umwigisha. Kuko umaze kugira ikendere. Kuko mumaze igihe kirekire mwiga. Mumaze igihe kirekire cyane mwiga. Mukwiye kongera kwigishwa. Nicyo gituma twaje gusubira kubigisha. Namwe nyene
ibyambere by'itanguriro tubibigishe ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si ukugaburirwa ibyo kurya bigumye uruwo gutungwa n'amata pasiteri ikibazo kirakugoye ntushobora kuba mukaganga utubwire umukristo wanjye nicyo gituma uruwo gutungwa n'amata tumva kwinoza ndabaha bibiliya y'abana kuko bibiliya y'abakuze yabananiye bahereze basoma bibiliya y'abana itegura abana uri umwana mu nyandiko gusumbya imyaka ariko mu nyandiko n'umwana n'ababigeni umukristo wa mbere ku isi ninde iyo uza kubura umusomyi ukavuga ati umuyisilamu wa mbere si Adamu wari guhaguruka ngaho ukavuga uti umukristo wa mbere yari Adamu ugatanga cyane mugabo kuko uruwo gutungwa n'amata ntuzi icyo wabagijwe ntuzi n'icyo wishyura uruwo gutungwa n'amata yahagaze ngaha avuga amajambo asoma Qur'an pasiteri nturamenya abantu uri kubaganira nabo bariho mumaze iminsi mutembera mukora ibintu ntimuramenya abantu mwatumye kabariho mugabo kuno munsi uramenya abo watumye kubariho Qur'ani 30 ivuga indemano umuntu Imana yaremeye abantu n'idini ya Islam avuga ngatangura umuyisilamu wa mbere yakije ntiyamenye ibyo avuga nazi Qur'ani cyariki 4:13 Qur'an 4:13 Qur'an igitabo cyagira amateka muri cyo 4:10 ndababwije ukuri uno munsi nta kigongo ngira kubyandiko nta kigongo uno munsi nta kigongo ngira ejo hari kigongo uno munsi kigongo na ikuri nta kigongo mutima kuko byabonetse ko tuko tuganira n'abanyeshuri batabigira bashakishiga biyo kuba ko bituza fanya akayizi amekupelisha ya dini ile Imana ibwira Muhammad ati ewe Muhammad twaguhaye amategeko yiga dini nyene yambe aliyo muhusia Nuhu iyo dini Imana yahaye Nuhu na tuliyo kufunulia wewe ati ni dini nyene twaguhishira wewe na tuliyo wahusia twaguhishira Nabii Muhammad Ibrahimu iyo dini yatwaye Abrahamu na Musa na Isa kwamba aliwe Yesu kwamba ati simamisheni dini hagarike ija dini nyene nimuhamukina nitaituma yabazi Muhammad twaguhaye idini ija nyene Muhammad agiye guhabwa ubutumwe mu mwaka wa 310 yahawe ubutumwe bw'idini Imana yahaye izindi ntumwa uno munsi uyu Hadija aravuze ati ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah ndabivuze ndingahandi ngozi Jesmail na Muislamu no mwarahashika no kuvuga ko mbari Muislamu wake n'ikintu cy'abataho cyana gutaho kujya kwishuri Hadija wayo Muislamu wake iyo wagize ikibazo uvuga ati nabajijiki n'ishuri inyishu yayo niki iyo kama uyu Adamu atari umuislamu zani cyandiko muri Bibiliya ati uyu Adamu ari umukristo zani cyandiko kivuga giti uyu Nowa n'umukristo zani cyandiko kivuga ati uyu Abrahamu ari umukristo ngabemere muri Antiokia uyu Barnaba atwara sawewe Paulo ntubazwe umutsima ukaza kwishura ibiharage namba reka tubasubize nuko murumva ko bakomeza murumva ko ibintu biriko biraca imbere kandi abari n'amatwi ubwo muriko murabyumva rero tugiye guhagurutsa ku ruhande rw'abatwaye ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi babaze ikibazo
mu minota 3, umwisilamu aracishura mu minota 10. Amjambo. Muraho. Ninauliza swali. Mwarabagize ikibazo. Swali langu ni ikibazo cyiwe gifise ibice bibiri. A na B. Gifise A kikagira na B. Swali langu la kwanza. Ni ikibazo cyiwe cya mbere. Tumesikia katika kitabu cha maisha ya Muhammad. Ngo bumvise mu gitabo cya maisha ya Muhammad. Kwamba mjomba wake Waraka. Yuko umuyomba wiwe yitwa Waraka. Alimwambia. Niwe yamubwiye ngo Ule aliyekutokea. uje yakubonekeye. Ndiye aliyetokea Musa. Niwe yabonekeye Mose. Ndiye aliyetokea hata na nani? Niwe yabonekeye Ndiye aliyetokea Musa. niwe yabonekeye Mose. Na ndiye aliyetokea Isa. Niwe yabonekeye Isa. Kwa hiyo kubw'ibyo ujibashirie niwivugishirize kuwa wewe yuko wewe ni mtuma wa umma. ubaye intumwa wa ubwoko. Sasa ninawauliza, rero barabagije, je, wanakubali ile kuwa ni kweli? ngo baremeza yuko kujya ukuri, Ama mwandishi wa hiki kitabu maisha ya Mtume Muhammad ngo cyangwa umwandisi wa kino gitabo cya maisha ya Muhammad ni muongo amejina? yoba ari umubeshi? B, hinge gatoyi kuri icyo kibazo. tunaona ya kwamba arabaje none baremera yuko Muhammad kuba intumwa yabibizwe na wa mugabo umuyomba wiwe Waraka bin Naufali, cyangwa icyo niba ari kinyoma umwanditsi wa kino gitabo maisha ya Muhammad yarakoze icyo ni ikibazo cya A. waje hapo wakati ngo batenze ngaha babisobanuye. Biblia inatuambia ngo Biblia iravuga iti ya kwamba kila nabii yuko buri muvugishwa yahamagawe n'Imana. Yeremia 1 rimwe ku murongo wa 4 aliitwa na Mungu. yahamagawe n'Imana. Isaya 6:8 Yesaya 6:8 aliitwa na Mungu. yahamagawe n'Imana. Kutoka 4:10 kuvayo 4 Musa aliitwa na Mungu. Mose yahamagawe Sasa n'Imana. Muhammad kaitwa na nani? none Muhammad wewe yahamagawe nande? Waje watujibu. baze ngaha babyishe. Swali langu linaisha. Ikibazo kiwe kirarangiye. Ngira ngo ikibazo batumvise neza bakishure basomye bakoresha inyandiko gisobanuke uri ngaha wese aveho yumvise uwahaye kuba intumwa Muhammad wamugize intumwa bari we, nimba ari Imana bimenyekane, nimba ari Waraka bimenyekane, ariko babyishure basomye. Nimba Waraka nawe nyine ari umunyabinyoma bimenyekane uyu munsi, kinyoma gikubitirwa hashashe. Murakoze. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugomba tumuhaguruke umwarimu. Erega abagabo bako bagana nabo batazi. Ntibazi manso isharicho. Nabakirije inyandiko. Karibu mwalimu Ismail. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Narishwe ikibazo ndagusabye mwene datuhagaze ngaha. Ntusubire kuba ukakuvuga ijambo riti abavugishwa Imana bose bari muri Bibiliya bagiye bahamagwa n'Imana. Iryo jambo ntusubire gusira kuryubahuka kuri imbere y'abasoma. Ubanzure nubi kuko inyishu zazo ziriho. Yasome iki gitabo cya maisha ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimerati na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda kwa mjomba wa mtume, atagiye kumjomba mtume ipo Waraka. Akamumtume amubwira ibyo yabonye. Hamba Waraka amubwira ati basi umenye yuko uwabonye ari nawe yukiye kuruka. Nico gituma nabwiye ati iyo aba bantu bayize ikintu biswe teology nukuri ari ibibazo batamukwiye kubaza 43 ya Qur'an umvirize ngeli mali tangu ubutumwa. Imana ni tangu ubutumwa ikagenda ikegeranya amapamye y'abantu ikagationa musi no muntu namwari namubizinu abantu mwese mubone 45 kingahe abari banga 42 42 haravuga inena kabitano na mbito cha Qur'ani sajira watenga muricho na haikuwa kwa mtu kwamba Mwenyezi Mungu anasema naye ila kwa ilham kumuntu wese Imana igiye guha ubuvugishwa n'Imana. Qur'ani gitabo cy'Imana, Imana ivuga n'igipimo dupimira akabantu Imana yatumye. Avuga nabo kuri ilham. Anayotua mwenye Ilhamu ni jambo ry'icara. Ahubuze ngo ilhamu ntashaka kumenya icyo aricyo. Ejo harundi yarakoze ikosa ngaha rigenda guhanwa mu nyandiko. Yahagurutse ngaha yereka ko ari umusomezi Qur'an asoma mu rurimi rw'icara. Ndavuga ati ikibazo kiraza.
uno uswahagarara ngaha udusomere Bibiliya kuri originale y'indi Bibiliya yatangwe kwandikwa ntuve ngaha au kwa nyuma ya pazia cyane akavuga nawe ari inyuma y'ipasi inyuma y'ikintu gikingirije ari hafi y'Imana inyuma y'ikintu gikingirije la kumsikilizisha sauti inayotokana na Mwenyezi Mungu akumviriza ijwi rivuye ku Mana pasina kumuona Mwenyezi Mungu atari kabonana n'Imana au cyane kumtuma mtume Jibril Imana ituma umumarayika Gaburiyeli nayo mfunulia humuletea wahi nawe akaza akamuhishurira kiasi anachotaka kwa idhini yake ku bintu Imana yamurungikanye akeneye ku bushobozi bw'Imana. Umuntu Imana kumutuma ituma umumarayika akaza kumubwira. Ni nacyo gituma umumarayika ni Qur'ani 7:5 ingene Imana 7:5 mwalimu nabitu hapo Mwenyezi Mungu uchagua mtume miongoni mwa malaika. Imana ichagura intumwa mu bamaraika na miongoni mwa binadamu hamwe no mu bantu. Abatumwa b'Imana n'abamaraika abandi nabo niki n'abandi. Ninde yamuzaniye ubutumwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 16 Qur'an 16 Qur'an haravuga marimo. Alafu kama mwaratie kuri teology kila gitabo cyose kuringana na kanuni ni ngombwa cyonyene citangaza ajya majambo kivuga kwa rayiko. Uno muzi kugenda kuri Bibiliya mutuzanira kanuni tuyishire ngaha kama murabasomi dukire ibitabo by'Imana. Sema no musinamu sema na Roho Takatifu yani Jibril umumarayika Jibril mwemu yera iyo uri kuravugira ijambo abantu baraseka ringenda kuchigisha na cyo kwa watazini cyacu endelea ameiteremsha kutoka kwa Mola wako kwa haki. Uyu ndiwe yurukije Qur'ani kuri numa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muku watumwe n'Imana ari marika Gaburiyeli inawe muzaniye ubutumwa bwa Muhammad. Ninatagitima kila gitabo cyose nitwobaza umuntu ninde yamuhaye ubutumwa Muhammad tugende kurondera amakuru. Reka tubaze Imana yone ewe Mana uremera ko Muhammad ari numa yawe cyane 4:8 ibirice Qur'an 4:8 Qur'an 4:8 ibirice mwalimu fanya aya hapo mwalimu 4:8 Muhammad uyu Muhammad ni Imana bamiko uyu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Imana itangaza kwa Muhammad ni mwaiki ya ninachagituma na badiji kibazo ti umuntu wa mbere Imana yamurengera mu Islam ndabaza kambara basomyi ni batugire bati umukristo wa mbere kwisi ninde. Ico kibazo turakeneye kivenga akimenyekana atari umuislamu batugire umukristo wa mbere ninde izina bakamutubwira n'umwaka yabereyeko tutawe mbega no wari umuislamu zanjandiko Abraham yari umukristo zanjandiko yari umuislamu twe tumaze gutanga izandiko byo nahereyeko ejo Abraham umuislamu mugabo nta mukristo yibahutse natagituma ntibashobora kubahuka bari ngo uyu yari umukristo inyandiko muyikura he uwanditse Bibiliya n'uyundi n'uwakoze umukristo n'uwundi ibintu bibiri bidapfa cyo gituma cyubakijwe ntushobora kucishura abaprofesa ngo aha tuba profesa bamwe ngo baje ava mu Rwanda ngo baje ava muri Kongo twe tuvanga tugenda muri ibyo bihugu kubigisha abapastori bavanga mu Burundi bagiye kwiga bunga twe tuvanga tugiye kwigisha ubunga twigisha mwe tukigisha n'abarimu banyu umupastori ndaza kwa Providence udutaro tw'imyaka 12 ni mutunzanye biteye isoni udutaro tw'imyaka 12 ikitonye niki kitakira ngo udutaro twawe ijaka ikariki ugasoma iki ugatuka guhagarara naso wasoma iki guhagarara no kugata 12 icyo kitwa bawe muraho kutungwa n'amata
si ibyo kurya bigume mu ijambo ry'Imana, si ibyo kurya bigume mu ijambo ry'Imana. Mugasohora inyandiko igende n'iyindi nyandiko. Ikibazo cyishwe n'inyandiko. Ikibazo cyanjye n'ishuri icyanjye gihagaze hahandi nyine. Umuntu wa mbere kumukristo ninde mu mwaka uyu? Adamu Imana yamuremye ari Umuyisilamu. Mutubwire wa mbere ninde? Ntimuhenda abantu ubona abakristo. Ganda Qur'ani na gatanu. Gatatu Qur'ani yo kumurani na gatanu. ivugabutumwa ry'ubugorozi n'ivugurura kugira ngo nabo bahaguruke bumve bavuge ku byo babajije bishyuwe neza. Haleluya, shengero ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero tugiye gusoma ariko tubanje kubabwira aba bavandimwe ikibazo bakomeza kugikwepa. Ubwa mbere basonye muri cya gitabo cyabo twebwe tudasanzwe twemera kuko cyabonetse nyuma cyane ya Yesu Kristo, na Muhammad wawe yaza yarahwereye biranditse niho cyagiye kuboneka. Nicyo basomyemo ngo Imana yahaye ubwisilamu Adamu. Icyo cyo ni kinyoma kuko Muhammad yabayeho na Yesu aza yaravuye ku isi yarasubiye mu ijuru. Izo yabimenya gute ko Muhammad yari umwisilamu? Naho byanditse, icyo ni kinyoma. Nivyo bafonse bashira muri kino gitabo. Ibyo mvuze sinkora nkabo bariko barazana amajambo y'amafontano barementanya. Gereka ndabivuge nsomye Korowani ya wa murongo yahera ko kudusomera wa 42 isura ya 42 umurongo wa 52 yawusomye ngo Imana niyo yahora ihishurira abahanuzi ashaka kwerekana nkaho umenga Muhammad yahishuriwe n'Imana. Oya, umunsobanuro z'uwo murongo zo hepfo haranditse ngo Makadiani wamepachika chungu ya maneno katika aya hii. Aya walioifanya ya 52 ili wampachikie utume huyo mtu wao. Abo Makadiani ngo batsindagiye ikirundo cy'amajambo muri uwo murongo kugira ngo bamusigiririze uwo muntu wabo ngo ni ntumwa. Ndasubiramwo, Makadiani wamepachika chungu ya maneno katika aya hii walioifanya ya 52 ili wampachikie utume huyo mtu wao. Ngo batsindagiriye ikirundo cy'amajambo muri uwo murongo kugira ngo gupachika sindi mu kirundi bacomekeranirize amajambo avuga ngo uwo muntu wabo ngo ni ntumwa. Na tumewajibu kuwa urefu haya katika marejezo ya aya ya 40 ya surati Ahzab. Noneho murumvise yuko ivyo basomye sigihamya ni ibintu by'ipachika gusa barementanije. Noneho rero kambabwire Korowani ko yanditswe na Muhammad aza yarapfuye ikandikwa n'abagabo 4. Umwe yitwa Sayyidina Abubakari, uwundi akitwa Sayyidina Umari, uwundi akitwa Sayyidina Osmani na Sayyidina Ali. Bakayandika bakayikusanya Muhammad aza yarapfuye. Nawe nyene gushikuru ndahamya ko uwo muzura haba kubonetse igitangaza akamuzura akamubwira ati iki gitabo urakizi, yovuga ko atacazi. Haleluya, shengero ry'Imana. Ariko tweho batubajije ngo ubu Kristo bwatangujwe nande? Ndaho murasoma muri Bibiliya ko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera. Reka ndabisome mu Galatiya 3 umurongo wa kimazi tunavyige. Mbere haraza kugera igihe tubereke ko na kino gitabo iyo Mana yabo ara ngo izogiturira akanya nikagera ikingo kizoturirwa ibongere kubabesha ngo ni ceranda. Icyo dushaka inyandiko zivuge. Iporojo y'amajambo tuyireke, mureke ivyanditswe gusa byo vyivugire, hanyuma dufate ukuri abariko tujana nako, ibinyoma tubisezerere. Imana ibahezagire. Reka mpekaze mugenzi wanje nawe amariza iminota isigaye. Haleluya, shengero ry'Imana. Haleluya. Jewe ndiko ndavuga n'abantu hari ikintu kinangaza. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo bazobwirwa ariko ntibazumva. Ngo bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva. Ariko reka tubabwire, mbega nimba Adamu wazanye ubwisilamu isi wayizaniye iki? Itanguriro 3:14.
Tanguriro wahabonye haravuga ngo Imana irabwira Adamu ngo ko ukoze ivyo uzaniye isi umuvumo. Nimba Adamu yazanye ubwisilamu yazanye iki? Umuvumo. Nta kindi yazanye. Turabandanya. Nabwo ni aba bagabo turavuga ariko nibagira gute? Nibumva. Je, Alulu wal Marjan tukubaze mbega Adamu watazananiwa amahoro? Alulu wal Marjan iki kitabu cy'abayisilamu hadithi zeganijwe na Buhari na Muslim ku rupapuro rw'amajana 886 ihadithi 1700 haravuga ngo Adamu yateguriwe ibyago hasigaye imyaka 40 ngo abeho. Niba yateguriwe ibyago hasigaye imyaka 40 ibyo byago bwari Uislamu bado sindaheza baratubwiye ngo yabandanije bavuga ngo ahubwo abantu tubite ngo iki? Tuhasome ku rupapuro rw'amajana 986 haravuga ngo hadithi ya Abu Huraira. Abu Huraira maana yake ni baba wa manyao, baba wa mapaka. Abu Huraira haravuga ngo Abu Huraira no kuvuga ngo sebi yabo cyane sebi baka. Hadithi ya Abu Huraira kutoka kwa mtume muri baba tafsiri umukandi wa Huraira kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yavuze ati Adamu amemshinda kwa hoja Musa. Adamu yatsinze Musa mu mvugo. Musa alimuuliza Adamu, Musa yabajije Adamu, ewe Adamu, wewe ndiye baba yetu uliyetunyima haki, mbega ni wewe data wacu Adamu watwimye kugororoka na tukatoa peponi kandi tukava mu ijuru. Adamu akamwambia, Adamu aramubwira, ewe Musa, none ga Mose ala amekuteua kwa mazungumzo naye, mbega arayagutoye ngo uvugane nawe, na amekuandikia kwa mkono wake, mbega yakwandikiye no mbao za Taurati, ibibaho by'abantu, unanilamu juu ya jambo, urambumye kuri iryo jambo. ala tayari amekwisha kadiria kwangu, ara yamaze kuvuga yuko kurije kabla ya kuniumba, imbere yo kundema kwa miaka 40, mu myaka 40. Adamu yasazanye umuvumo asigaye imyaka 40. Turangize rero na minota umwe. Alulu wal Marjani baba icyo gitabaruru wa Marijani urupapuro rw'amajana 992. Mbega abantu koko bo barabasomyi igitabo kitubwirire watu watawaweka viongozi wajinga, abantu bazoshiraho abarongozi b'ibijuju ambao watakuwa wanaulizwa maswali ya dini, bazohora babazwa ibibazo by'idini na watatoa majibu bila ya ujuzi, kandi bazosubiza inyishu atabumenyi bafite. watapotea, bazozimira na watapoteza, kandi bazozimiza. Ngaba murakoze cyane. Muda unaisha. Rero ubwo muze kugerageza umutekano kandi mugerageze guhora. Ubu tugiye guhagurutsa Tuwasikie. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arabita hata ni hapo. Ustazi Mwalimu Abakari, tunakukaribisha ili uulize swali. Unauliza swali jinsi unavyotaka, kwa sababu ndio wamesema. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza niseme nimpongeze huyo aliyetoka hapa atugambira shimiye wavuye ngaha kusema kama kuna watu wanauliza maswali bila elimu, ati kuvuga yuko hari abantu abazibaza atabumenyi bafise, kwa hiyo wao wenyewe wanakuwa wanayajibu bila kuwa na elimu vile vile, bonyene bishura ibibazo atabumenyi bafise kuko nyene, kwa hiyo wanapotea na wanapoteza watu. kubw'ivyo barazimira bakazimiza n'abantu.
Tunashukuru kusoma kwa sababu hicho ni kitabu cha Waislamu kinazungumzia nyinyi wa Kristo. ati turabashimiye cyane gusoma uko icyo gitabo cy'Abisilamu niko kivuga mwega ba Kristo. Asanteni sana, kumbe mnajua kama ni wajinga na hamjui kujibu. Asante sana. Ati murakoze cyane, murazi ko muri bijuju kandi mutazi kwishura. Murakoze. Asante sana. Muheza. Alafu la pili, ikigira kabiri, kabla sijauliza swali ndogo, atarabaza ikibazo, kachekesha hapa kaja kusema Ibrahimu alikuwa Mkristo. Aratwenza ngo Ibrahimu yari Mkristo. Mpaka Wakristo wenzake wakamshangaa. Gushika abandi Bakristo bagenzi bamutangaje. Wakati Ukristo umeanza na Yesu Kristo. Mu gihe cyo kubonye avangu Ukristo bwatanguye na Yesu. Na Ibrahimu ni babu yake ya Yesu wala wakonana. Na Ibrahimu ni sekuruza wakwe na Yesu batigizabona. Alafu wale wasiojua wanashangilia. Hama baje abantu batazi bagakoma machi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si basana. Icho ni ngorane. Swali langu. Ikibazo chiwe. Hebu nisomee. Ati musomere. Tito 2:13. Ati Tito 2:13. Swali langu dogo tu minakaa. Ikibazo kitoya cha 2:13. Tito 2:13. Tukilitizamia tumaini ni baraka. Naam, Tito 2:13 nasema. Ndio. Mukiro. Twitege ivyizigiro by'amahigwe. Twitege ivyizigiro by'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukitsa. Unaona navyoshangilia? Ati murabona ingene baryohewe? Swali langu linakuja sasa. Ikibazo chiwe kiraje. Kama Yesu ndiye Mungu mkuu na mwokozi. Ati kama Yesu aliyo Mana nkuru n'umucunguzi. Baba yake ana cheo gani? Se wiwe ati sicyubahiro nyabaki. Salamu alaikum. Akabazo gatoza. Kamba Yesu aliwe Mana ikomeye. Y'icyubahiro. Se wa Yesu Imana ifise icyubahiro nyabaki. Takbir. Nakabazo koroshe ariko kagumye kokishura. Turabahaye kazi. Yesu ashimwe. Reka kuri utu tubazo umengo ni utw'abana abantu bacu batwishure. Karibu. Reka dushime Imana ko ibintu biri kugenda neza kandi nta waje abatwaje amatwi, buri wese ashoboye kwiyumvira no kumviriza. Abantu bajya bakorera Imana batazi. Itanguriro 17:1 handitse ngo Imana yacu nushobora byose. Kuvayo 6:3 haranditswe ngo ngewe Uwiteka nitwa ushobora byose. Ndetse ibyo byanditswe no muri Yeremiya 32 umurongo wa 17 no wa 27 haranditswe ngo ngewe Uwiteka nta kinanira. Aba bene data batega amatwi rero, niba bemera ko Uwiteka uwo ari nta kimunanira bakaba babyemera, sindababaza ngo bansubize, ariko nzi ko babyemera ko nta kigenje ute nta kimunanira. Abanza mbabaze test, nibande bemera ko Imana nta kinanira. Imana ihira amaboko yayo. Utagira ibyananirwa rero, utagira ibyananirwa, ubundi ikibazo iyo kiri kwerekera mwabyumvise. Utagira ibyananirwa ashoboye kwigira ibintu bitatu. Ntamunanira ntaba arushoboka byose. Niyo mpamvu muri Yohana 1:1 handitse ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, jambo ibyaremye byose nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi jambo yari Imana. Uwo ni Yesu. Muri Yesaya igice cya 9 uhereye ku murongo wa 6 haranditswe ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwana w'amahoro. Uwo ni Yesu. Ikindi turasoma nuko Yesu ubwe muri Yohana 14 umurongo wa 6 ahuye na Filipo yaramubwiye ngo umbonye ababonye data. Mu bushobozi bw'Imana ishobora ibinga iki byose. Mwitanguriro igice cya 3 umurongo wa 22 abantu ntabwo Bibiliya bayizi, niyo mpamvu Itangiriro 3 umurongo wa 22 iki cyo ndazi ko wenda n'abandi barakivugaho, reka ngirangize mvuga ibindi babeshye. 3:22 umuntu amaze gukora icyaha haranditse ngo Uwiteka Imana aravuga ati dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Abafite biriya zindimi zose, il devient comme l'un de nous, one among us. Abaye nk'imwe yo munki
mu Imana data wa twese ihoraho imwe mu byo ishoboye kwigira ijya yigira Yesu akicara iburyo bwa se. Ni mu byakozwe n'umwa 7 uhere ku murongo wa 54 ngo Sitefano arararama areba mu ijuru abona Imana yicaye ku ntebe na Yesu yicaye iburyo. Ibyo birashoboka. Mu Baheburayo igice cya mbere umurongo w'10 Imana iravuze iti rimwe umurongo w'8 n'uw'10 ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti intebe yawe Mana. Ni data wa twese ari kubwira umwana we ngo intebe yawe Mana naho mwisi Mana. Ubwo hepfo ku murongo w'10 yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka. Data abwiye umwana ngo Uwiteka. Ubwo rero abantu babajije iki kibazo ni icy'abana koko. Imana dukorera n'ishobora byose. Niba bazi ko hari n'ibyo itashobora iyo twite ishoboye bingana iki byose. Icyo nongera mu byo babeshye ngaho nabasomeye amasomo ababwira mu Baheburayo ahanditse ko na Mose ngo yanze kwemera umwana w'umukobwa wa Farawo wahitamo kurenganyanwa n'ubwoko bw'Imana azira Kristo. Nabahaye isomo rivuze ko n'abahanuzi bera ba kera umwuka wari ubayoboye wari uwa Kristo. None ijambo ngiye gusoma kuri Aburahamu abasekuruza b'Abisirayeli Yohana 8:56 mbese Yesu avuze iki? Yesu bajya bakoresha ibyo bashaka gukwepa. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa. Yesu ari kubwira abayuda Aburahamu sekuruza wanyu ko yifuje kumbona ambonye agenze ute aranezerwa. 5:8 Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Aburahamu ataravuka Yesu aragenze ute? Mbere na mbere hariho jambo yari Imana kandi yahoranye n'iki n'Imana. Rero bene data reka mbabwire na Mose itorero yarayoboye ibyakozwe n'umwa 7:38 ibyakozwe n'umwa 7:38 baranditse ngo kandi Mose niwe wari urongoye ishengero ryo mu bugaragwa hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi kandi yari kumwe na basogokuruza ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuvuga. Yararongoye ishengero rya hehe ryo mu bugaragwa. Rero ku kibazo babajije ni ikibazo cy'abana cyane. Imana dukorera nishoboye bingana iki? Ibyo murumva bavuga itashobora ntabwo ari ya yindi yacu yo mu ijuru. Aracyari iminota bene data twongera baransabye ngo ibyo mvuze nimbisome ngo mbese bose ni hehe yavuze ibya Yesu asigaye kumbe ni myinshi nagize ubwoba ngo yashira ngaho 11 umurongo wa 23 kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amaze amezi 3 amaze kuvuka kuko babonye ko ako kana kari keza ntibatinya itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahubwo agahitamo kurenganyanwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'abanyegiputa babitse bwose kuko yatumbiraga ingororano azahabwa. N'umurongo bari banze gusome Mose bampaye n'irindi bampaye ngo some na Yohana 5:40-30 Yohana 5:46 haranditswe bampaye igiswahili havuze ngo kwa maana kama mngalimwamini Musa mngeniamini na mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Yesu abwiye abayuda ngo iyo mwarizeye Mose nanjye bamwizeye kuko ibyanjye nibyo yanditse. Ubwo na Mose yanditse ibya Yesu. Ubwo rero abatazi Yesu batazi Bibiliya nta kundi nyine murajya murababarira mu mitima yacu kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Bene data mu byumve akako mugatsindagire Imana ishoboye byose. Hagira kayinanira sinongere kuyikorera. Hagira kayinanira ngewe sinongere kuyikorera. Ngaho
ingahe? Hari ikindi kinyoma bavuze hano ngo ubwisilamu ngo bwabayeho abana ba Yakobo ngo bari abisilamu. Siko mwumvise hano? Ariko reka badusomere ahantu abayuda aribo bansi b'abisilamu. Badusomere nyarusa. Cya gitabo cyabo kirimo amafuti, reka mwumve uko kivuga. Handitse ngo ni 5:82, hakika utawakuta walio maadui zako kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Ngo mu by'ukuri uzobona abandi bantu b'abansi bakomeye banka b'Isilamu ngo n'abayuda. Ni kuvuga ngo Yuda cyangwa se abayahudi bakomotse kuri Yuda batubwiye ko abana ba Yakobo ngo bari abisilamu. Nibatubwire yuko abisilamu n'abayuda Korowani yabivuze yuko bari abansi, ko baje guhinduka bakaba bumwe bakaba abisilamu. Bitubwire hano. Ngira sinzi ko ikibazo mwacumvise. Korowani yabiri kwiravuga na bugingo n'ubu yuko umuntu yitwa umuyuda ari enemy w'umwisilamu. None baza kuvuga gute ngo baremera Yesu kandi Yesu yari umuyuda, bakavuga ngo abana ba Aburahamu bari abisilamu babe ba Yakobo kandi Yakobo ari we se w'abayuda. Ibi bintu by'aba bantu mwumva bisobanutse ga yemwe? Aka kajagari niko katumye twebwe tutaba abisilamu. Niyo mpamvu idini y'ubukristo n'ubwisilamu imwe inyura iyindi kanyura hano, ntibizokwigera bihuza nimba bikimeze uko. Ngani bahaguruke babisobanu. Ikindi kandi minota igihari mu kibazo cyari cyabarirwa kwari kuvuga ngo waraka wabwiye Muhammad ngo ivugishwa kuri ntumwa n'umunyabinyoma ko batakozeho, ntabwo babihangara. Iki gitabo ni icy'ukuri ni icy'ibinyoma ko batabivuze. Niba ari icy'ukuri cyo na Korowani tujugunye ikihe twemera iki ko batabivuze n'ubukwepa kuko ndibabihangara. Nuko reka Yesu ashimwe cyane. Aramubaza niba Yesu ari Imana nkuru, mbega se we yitwa gute? Tuguma tumaze umwarimu bakwishyuye ntibakwishyuye. Wakristo wenyewe wanaweza wakajibu kama walisikia jibu. Hata Wakristo wenyewe wokwishyura ko bumvisha inyishu. Niliuliza baba wa Yesu atakuwa na cheo gani wakati Yesu ndiye Mungu mkuu? Yabajije ikibazo ati se wa Yesu azobafise icyubahiro ikihe mu gihe cyuko Yesu ari we Mana ikomeye? Icyo kibazo mwabajije. Watu 4, abantu 4 wanazunguka wanashindwa kujibu. Murazunguruka mukanirwa no kwishyura. Abantu 4 niliwaambia sisi ni wasomi wa kimataifa. Ati twababwiye yuko twebwe turabasomye mpuzamakungu gusa. Swali ndogo nalisikia ndogo, akabazo ukumva ko ari gatoya, lakini kujibu ni mtihani. Mugabo kukishura ni ngorane. Unaona walivyochanganyikiwa mpaka ndugu yangu amesema waba ingene mwachanganyikiwe gushika mwana wacu yavuze nilikuwa nasikia oga. Ati nariko ndumva ubwoba. Urahebura bivuga wenyine. Takbir! Allahu Akbar. Na kweli mtasikia oga bado. Ati nukuri murumva ubwoba. Murindi. Sasa narudia kwenye maneno yake. Asubiye ku majambo hiyo. Wamenijibu wakasema, bamwishe waravuga aseme avuge Mungu ni muweza wa kila kitu. Ati Imana n'umushobora wa kila kitu chochote. Na ukiona Mungu asiyekuwa muweza wa kila kitu, ati ubonye Imana idashoboye byose, tumtupilie mbali. Iyo Mana tuite kure si Imana. Ni kweli wa Kristo Mungu kama hawezi tumtupe? Ati ni by'ukuri wa Kristo Imana kama idashoboye tuite kure. Tuite kure. Takbir! Allahu Akbar. Anasema kweli wa Kristo na Waislamu, abuzukuri abakristo na Waislamu, mkiona Mungu asiyeweza, ni mwabona Imana idashoboye, mumtupilie mbali. ni mutekuri yo Mana. Sasa tuangalie Mungu wao Yesu. Reka turabiye Mana yabo Yesu. Kama kweli anaweza, kweli gashoboye, tumwabudu. Tuise. Kama hawezi, ni abidashoboye, tumtupilie mbali. tuyitekure ku Mana byayo. Takbir! Allahu Akbar. Yohana 11 Yohana 11 42 4 na 2 haravuga. Jewe nari isanzwe nzi. Yesu akasema mimi nilikuwa najua. Anza 40. Anzia 40. Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia, sinakubwiye nti simekwambia hivi, niwizera ubwiza bw'Imana, ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Subiri kwanza. Yesu mwenyewe anasema, Yesu mwenyewe anavuza ati
ukiamini niwizera utaona utukufu wa Mungu. unaza kuona kugeranga kw'Imana Sio amini Yesu. napana kwizera Yesu. Endelea. Banda nuko bakuraho ikibuye wakaliondoa buno Yesu hapo. Yesu ararangamiza ati akaangalia mbinguni akasema, ndagushima kuba yumvirije, nakushukuru Mungu kwa kumbenisikia. jewe nari sanzwe nzi kuyumviriza ubudasiba. Mimi nilikuwa kama najua kama unanisikia kila siku. ariko bivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye. Yesu anasema, Yesu anavuza ati, Baba nakushukuru ati ndakushimira Mana kwa kuwa wewe unanisikia, kuko wewe unyumva na mimi nimejua ati nanje narisi siku zote huwa unanisikia, kondi siyo sunyumva, lakini nimesema haya ugawa navuzire ili hawa waliokusanyika kugira wabaringaha wapate kujua avyumve ya kwamba bamenye yuko wewe ndiwe wewe Mana uliyenituma. kwani wewe watu. Ikiwa Yesu anataka kufanya kitu, Ikama Yesu atende kukirikira mpaka amuombe Mungu, alinda kusaba Imana. je, Yesu anaweza? Yesu ashobora ashoboye. ashoboye. Mwenye kuweza ni nani? Mwishowe ninde? Imana. Kumbe Yesu hafanyi nini? Kumbe Yesu nashokiza iki Hawezi. Na kama Yesu hawezi kufanya nini? mutupe takibiri. Allahu akbar. Yesu nashoboye tugiziki turataye. Akasema jambo la pili, avuga ikigira kabiri Yesu na Mungu ati Yesu ni Imana wanakamatana, ni kitu kimoja, barafatana n'ikintu kimwe, lakini nataka kuwaonesha reka tubereke ikintu kimwe. waliachana Baratandukanye mpaka Yesu akamlaumu Mungu. gushika yaho Yesu yidogera Imana. Mathayo 27:45. Matayo 7:45. Matayo Yagira niko Matayo 24 27 irindwi mirongo ine na makumi ine na tano. Bavuga uhereye ku isaha ya gatandatu ubwira kabiri bukorera mu gihugu cyose gusa ku isaha y'icyenda. Ku isaha y'icyenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati risobanurwa ngo mana yanjye mana yanjye mana yanjye wambebetse. aya inasema Icyandiko kiravuga ilipofika saa sita akaja giza juu ya nchi, haza umwita hejuru. na ilipofika saa tisa Ageze saa cyenda Yesu akapata sauti, Yesu aduza ijwi Eloi Eloi ati Eloi Eloi lama sabakthani, lama sabakthani. Mungu wangu ati mana yanjye mbona umeniacha? ikiwa mete Mwenye kaachwa na Mungu. Yesu wenyewe alikuwa ni Imana. Wewe unasema Yesu atakuogota. Wewe ukavuga ati Yesu wazokutwara. Wewe na Yesu nani zaidi? Wewe na Yesu nenda asubuhi.